College benefit session part te kajimtip ba lakmi ka result jong ka meklia humkat jong lai tali gini pus UBSI driver bat jong ka guardsman and equivalent rank ini lai tali lakmi ka result te ki ba mi result kemut ba ki ba pois ka personal interview ka long tang 2 times the number of vacancy te haka UBSI don sau pus te tang prangut ki poi haka personal interview na ka sau pus where you are ngut de khasjantia where de garo tengene page menta kini kin ai tang run number klem ai kinam ai reda ki kerteng jong candidate tene bayo kinan prangut ki ai run number bayo highest de aspa knai pra kinan arngut aspa knai pra ulas de aspa san penru max combine lum ya kajing mare ba dia ka written test te ka trik medical test interview kan de heju kasngihi ka de apply trik ujun na kamta ka post of UBSI te hangni ngamla arban tip menu de UR menu de khasiantia tang balada kini ki arngut hajrong ki de UR lane de khasiantia te kini arngut way ban nomor 2 atkana bala yo baik nomor ba la tambun bahai kini napo ndru nyo phra igini ndru nyo phra de khamjanja stang la de garo kategori lane katai te kite hajrong la de khasi kategori tengbut ba way lane nta la yo baik kana te kasong pada sa ka personal interview marka personal interview ka datang san phomak te all the best nam ta taru te kan don medical test ru te lada duna sa medical test ya taru mala arban tip prediction ni kan te mala arban tip te lada biang medical test te kasong sa personal interview hiyo kono max ba kini bala kam tambun mak te kam don chance hi ka chance te kasong pada sa ka kategori pia ba ka kategori yu te la hemak mana la kim don ha yu ar kategori mun do bari ru urung ka yu ar kategori ta ka wai ma tela kini gede ya kasajan dia kategori tela kenal arung baik ane de garo kategori kata kajeng ya keni ang ne kalau kumta mla ara tip to prangut naka UBSI bat naka sanaka driver kadon kapu satu khat nyau tali te 2 times kan long live saw te ki ba mi list bedai ki mi live khnai ma kidon ki ba ya kaju max te kadau kami te kidon lan live khnai mut ma kadai 2 times the number of vacancy te haka driver live khnai ngut kami bayo highest mark haka driver long live spa live mark la tambun ma uni tela direct la yo baik live spa live baik wan ba ar aspa khnai ar live tam live pramak la tam uni te namla la tikna la yo baik direct number 1 la yo pa non kan yo post dari khasi jantian de UR de garu kategori la tikna la yo baik uni wani kong or number 30001792 ni tela yo pa baik no doubt dengan itu. Atikna matang san phomak ka personal interview tang kanno anang tang manya kali nang manjawab san phomak la yo hitela pas direct. Then aspak knai ar aspak knai pol akhir ter kamta balas du dei hadu arspa khandru uneu aspak khandru tula dunam ha kamax aspak khandru aspasan pol ka jeng fer tang ba kadon baik chance mla arban tip uhap ka UR kategori ne uhap haka khaziantia ne haba garu kategori nomor ba haka driver post kron khat new tali lai tali UR kategori new tali khaziantia ndriu tali garu but way namta ka order ST SC kategori iskan mau kata dan personal interview te kade baik san phomak te all the best namta kata ka personal interview kani kadit jong ka medical test kan dei santrik jong July khamslem mar kadon driving test ke hable santrik July bat ka personal interview kan dei new tarik July tesa check ir number rade gitu ke ba qualify nam ta kane ka post driver then kelas kade jong ka babun post kane kade jong ka guardsman kadon hadu arspa prap sau talik post te ki bami kidon hadu sanspa prap sau tam khendiat kan don be draw kemudian tai ki max te kadau kapoedus aspa prap songut te supply de jong UR kategori sispa khatsau de jong khasijantia sispa khalai de jong garu pat khatsau jong order ST kategori tingin page menta kane te ke bun ma maka dah kat khandai page te bon manikong yo adu lai spa sau pendreu ban ba lai spa lai pho te kini ki bala kham sajrong te kla don chant ba number 1 hadu number 9 10 gini bela course life plus tegi la don chance ba ma won yo life pa so kan mau ma date of personal interview medical test kan dei apply tarik la jan ma kan le apply tarik jong jun date of personal interview kan dei sau tegini don la ka jong date mar ba kila bun ba candidate te kan list bun kong ba kan ka bun post kini ba ya
poi lai spa nei la sure bet de ka shong pada sa kategori yu ki hap te la sure bet poi lai spa sejrong la sure bet te ban ye compare kan ne ban me clear plus te kam long ren mar hak ka question jong kini ka kham khendiat ban ye compare pat ka me clear plus hukum ka ab jam ha compare pada ka humgat te la jam shaba plat kam hap shu ban pe humgat par ka katsmen ro kham jing khen re ban ka pe me clear plus te easy bhag jing li ta ka ka high ka chances ka me clear plus te kan high bai ka cut off ka long bai lai spa shene hangne te kidon bai aspa tam ro poi bai ka cut off aspa kanai po dater tu ting se page bah sa penkhin bah menta kari tangga result sa check bah ma phi ki marks yang de phi yo katno then sala ba devan batai bha yang ni bakane sans pa prap sangut ku qualify nam taka personal interview yuk po jong guardsman and equivalent rang gini balas do dei ars pa aro pramax ting mla are bantip ne ars pa pramak de kategori yu khazajancha negaro ne yu ar kategori mla are bantip tambah kitik mena jorong do kita kau slice pak seneng gitu telah tikena sure lah tapi bio itu di kandidat itu bio slice pak seneng lah tikena sure bah pila yo baik marwa pila tam jen di kini juga kapus kerana do tu tang juga sis pak makro pila tambun ha ni gue slice pak lah tambun mak te lah tikena tang san phomak de personal interview te ayo marwa personal interview dalam la ro alis shipo sejrong pio baik shipo khatsan atau pio baik te pila tam lupa live post of phomak te chances orang baik easy te congratulations nam takini bila yo nam tak personal interview te lep bah nam tak personal interview phimla are bantip ka simak kaya kan penkela baik ya kata ka jing yo qualify mo phimla are bantip piha ba ka kategori yu piha ba ur piha ba yu dadu nama kru wana penduk musim berdin mar ba phimtip re ba piha ba ka kategori piha ba ur ne piha ba khasentia kita artele mo ka jing te barang khamrit nem de ki habe ha ka ur te ada kama karir makna lada kiduna ki ba ur phindrung ka ur kategori te akiba khasiencha te kelas 2i khasiencha bala kham hesnem kam yu ya hape khasiencha kan garu kategori la kajong te tangkatai te all the best nam tagini te sa check igirun mar jong lade pe pe ikan mau kitarik nam taka medical test nam taka personal interview bat sapen krekno maka por lajan Jun tangkan driver kan deh Julai tangini jeng tip pleasure